Di desa adat Sangsit Dangin Yeh Giri Emas, Kabupaten Buleleng, ada tempat suci umat Hindu Animadan Pura Gunung Sekar. Purani ini tongosne di sisen jalani, nanging yening lakar nangkil, pemedak ngeregehang bin akilo. Pura Gunung Sekar ngelah palinggeh nenem, luire palinggeh Ratu Betara Mutereng Jagat, Ratu Bagus Panji, Ratu Bagus Kertekawat, Ratu Bagus Masiem, Ratu Dewa Ayu Manik Meketel, lan paling untat Ratu Bagus Gede. Buku ceritani, purane ene suba ada setonden zaman kerajaan. Ene ngenah uli rupa bangunan purani, ane kerjani enu kas Buleleng. Lenan ken ento masih ngenah uli bahan bangunane, ane nganggo batu paras. Pura Gunung Sekar dadi tongos nunas tambe utawi ubat. Tongosne dibeten punyan-punyanan gede, ada punyan intaran, punyan kenuli, lan punyan celagi, ane katekne ngenah atep. Liu masyarakate ane teke uli luar desa tangkil nunas tambe apang seger. Liu anake maturan nepuk pato macan lan bawi ane ada di peten punyan-punyanane ento hidup lan mekiselan. Keunikan purane ane tusing dadi ngigel rejang pas odalan. Ada mitos ane berkembang di masyarakat, penari rejang paling duri hilang dugas ngigel di odalani. Di subani alihine nganggon wot pesak, ane ngigel rejang tepukine di gua, ane tongosine ken raksasa. Di guani ento ada lukisan lan tulisan aneh, ane tusing ngidang ngartiang. Tulisan lan lukisane gaine nganggon kuku. Ulian ceritane ento, setiap piodalan ditumpek landep, tusing misi igelan rejang. Nanging tari rejangi lakar kelaksanang ritat kale ngusabe bukaka.